bafowethu ngiyathemba ukuthi hayi ngiyazi ngalesikhathi ukuthi inkabisedlile bafowethu umdlalo ukhona mangake ngithi ngibize idobi yakwazi ukubiza ingoma ungayibiza kancane Tata nqamalala tata tata nqamalala tata jikijela mkhonto jikijela mkhonto jikijela ngiyabonga bafowethu ngizoqala nje ngidlulisa ukubonga kakhulu kwenikwenzile bafowethu bengingeke njengamanje ngiqala umkhankaso okuhambela onke amarenki eSouth Africa ngizohambela ngizobe ngijikeleza so bengingeke ngikwazi ke bafowethu ukuthi ngiyoqala kwenye indawo ngingaqali ngapha ngakini ngoba ufuna uqale ekhaya ukuze izinto zonke zizohamba kahle uma uthola ukwesekwa ekhaya akekho ngeke eze kweseke ngoba uzobona ukuthi nasekhaya bayamthanda uma ngingathandwanga yini naba ngaphandle futhi ngeke beze bengithanda ingakho ngithe ngiqala ngathi cha ake ngiyeki babafowethu siyokwazi ukuxoxa bafowethu akukuningi mina ngiyalazi ulimi esilikhuluma nani emarenkeni ingakho ngidecide ukuthi ngize phambi kwenu sizokhuluma sizobonisana izolo ngeke ngahleka mangilele lapha ngibukela umabona kude endlini lo hulumeni lobusayo weANC uveza imali lapha uthi hayi sesukhiphile ku 700 billion yeah bathi 700 million bathi bafuna ni apply nizokwazi ukuthola le mali yange COVID baqamba manga angeke beze benikezele imali leyo angeke angithi benzela ukuthi nigijimeni uyavota nithi soyithola le mali leyo mali kuthiwa ingaphezulu ka 1 billion yini ayisuse ngaphezulu ka 1 billion ayibeka ku 700 million manje bathi hayi hambani yo apply bafuna nishintshe umqondo ukuthi hayi kusho ukuthi ngempela sebeyabuya ayikho bafowethu uyabona ngani zakwethu into engingitshela yona noma kungathiwa siyaqhubeka eNC siyayivotela manje mina ngangifunda isikole bakhona obaba abadala la bengikhuluma izolo ngikwenye indawo ngithi khona ubuhlungu engibuka lapha erenkeni obaba abadala basebenza nezingane zabo kubuhlungu ukuhlupheka kwengane yakho kuyibuka ukuthi yahlupheka ingane phambi kwakho naye ubaba engena chance kodwa ukuba uNC uyakwazi ukubanakekela labo baba bekwazi ukuthi ngeke amakhehla amadala lokho ahlala erenkeni kodwa ngoba imboni yamatekisi into useless kibo labe ANC angeke izinako umuntu thina noma ningathanda ukuthenga amakhumbi akekho ngakukhona ongakwazi ukuthenga ikhumbi lapha phakathi kwenu mase efisa ukuba iowner ngendlela esiphethwe ngakhona akekho ongakwazi ukwenza lokho ene leyo mali le khona leyo abathi 700 million esingenasho ukuthi khona akekho noyedwa udriver othola leyo mali leyo into engicela kini ukuthi sike sikhuphule umqondo bafowethu ngoba kubuhlungu ukuthi kushona udriver sithi masiye emakhaya uthola ukuthi udriver kugaxelekile hayi ngoba engafuna ukwakha umuzi kayise kodwa ngendlela okwenzeka ngakhona esiphethwe ngakhona erenkeni eniyaqhubeka into yakhona iyaphezulu mina sengibe nenhlanhla ukuthi ngihambe ngize ngifike nakulabo abaphezulu laba beMK ngahlangana nabantu abaningi sengibuka amanyala amaningi udriver uyoze sengenalutho uma kuzoqhubeka kuphethe iANC angeke ezephumelela njobe kune strike ngala ko-Israel hayi ukuthi ngoba ama-one ethanda ukulwa kodwa inkinga adi ikhona uhulumeni uthatha amabhasi ngale uyafana njengoba nibona la uphathi omngakanani osebenza la makuthiwa uphathi kustakile odriver bahleka bodwa ngalelo langa nize nibone ngempela uphathi uthatha abantu bethu awuthi njengoba ufakwe lokushini inhloso-ke uqeda ngale mboni yamatekisi uqede into enzekile ngale ko-Israel ufike bathe mabevala wathumela amaphoyisa uzubona ukuthi uANC ngempela awuyifuni itekisi wathumela amaphoyisa futhi wola wonke amakhumbi nequadman kwasebenza la amabhasi alwa ama-owner kwathiwa sizoxoxa nazi ukuthi bafowethu inyunyana aninayo manicabanga ukuthi uSantago unimele udriver kananyunyana neyodwa anikaze nizwe ukuthi uSantago ukhulumela udriver mayebulawa ufisa okwenye kodwa into yangikhipha khona ilobuhlungu ade ngibona la erenkeni ukuthi udriver ethi mayefile efisa okwenye uyabona lo mfo omXhosa lo owashona ngala ebulawa yilabafana bambulana iyona into enye yangishintsha umqondo kakhulu ukuthi ngiphume la kubuhlungu ngoba kunanamhlanje ngicabanga babanjwa labo kufana so udriver akakhuli ngaso sonke isikhathi odriver kufanele becindezele asikwazi ukuphakama siye phezulu ene masizoqhubeka sivotele enhlangano kaNC elokhu labo baba beNC banamanga abanamahloni okuvuka ekseni befaka othayi beyoma phambi kwabantu bethi sizokwenza u1 no2 no3 mina hayi ukuthi mhlambe ngizoniphoqa kuloko bafowethu kodwa ngizonivula amehlo
hayi ukuthi nivulwa umuntu mhlawumbe oqhamuka le kwezinye indawo, nivulwa umuntu eninaye la ngoba sengibonile ukuthi uma kungasuka umthina nango 1976 iyona intsha eyenza ukuthi lelizwe kuthiwa likhululekile kodwa likakhululeki. So kufanele siqhubeke nale nkululeko, senza ama correction lento ababethi bayayizama. Le ngoma ethi freedom is coming tomorrow akekho wayi enjoy akithi. Thina sizalelwe phezu kwenkupheko thina.